Unión Radio, Nashquatz Choacue, Solok Salisantilhu. Sail olejil choqakue at kwaskuitzin nikela kulbal saliqak angela in Solok Salisantilhu la in Saralux utyoqen chakush benikil salik angela in lishholomili qatzolbal chiru lishamana in nashche lishkwaklijikwchik la Lázaro chiyoyo salishhuli qawa Juan capítulo 11 naqatawli qatzolbal trelikutanain abanli capítulo in nujenaqchina bal rail olejil sali versículo 1 to 3 Nakabili rail olejil chirish lishjahel li qawa Lázaro. Saebli versículo 19. Sali versículo 31 ut 33. Nakatauchan runak ebli ranap lah Lázaro. De rahok shol chirish li raseb. Uchan runak yokep chisjebal. Nakwi tarah kwan li qaqwa Jesus sa shyanqeb. Mokoki kulmang tarah li karush kulmang chikanan. Habanan. Sali versículo 35, reajcuili capítulo 11, nakataw liqaqwa Jesús chikyabak. Liqaqwa Jesús kirroy benikwi kutanchik reshik rilbal laj Lázaro. Hay nakataw sali versículo 6, reli capítulo 11. Abanan kishyehkwi naknasaok salishol, nakmokokwang taaran nakshkulmang chishkunilain. Manakinkash sukichi mokon. Haimo ko narach tanasye nakyal maga narachre likaru yochi kulmang. Likaru ba narach liqaqwa Jesus sa anak ebli qasqitsin chiru tsaqalikutanaan. Manak sa ebchak lihonalaan. Ta tehek rach chikhunakwa lirilo bale ut teishnaw rachru liqaqwa Jesus ho lirala liqaqwa Dios. Ut trajach kuirachkut besinkilish ni mahkwal kwankilal li ni mahkwal Dios. Sa ebli versículo 17 to 27 nakataw li esilal chirish lah Lázaro nak akshnume chikanan kaib kutan shmuqbal. Khot saqali kishye lish Marta at qaqwa achan chu chikanan. Kaib kutan chikanan shmuqbal qaban. Chishkhuni la ina koshk am chishkosh lankil nak liqaqwa Jesus traj nak lishkwangila liqaqwa ta utmang sa shyanqe. Chanru nak truq shkwak lesingil khunak likamenaq li kaib kutan chikanan shmuqbal. Akchu chikanan ho nashye li ranap lah Lázaro. Uchan rachru nakliqaqwa Jesus tishkut besi chirue likwanke baran nakliqaqwa Jesus ha nakwi li Dios. Uchan ru nakliqaqwa Dios ha aliki keok reli yuam ha anlish job de sing chakre chishkhunil chalen chak tox ashtiklajik. Utsalihu Juan capítulo 11 versículo 25 ut 26 par kuinaqatawli qa versículo rejkwi li shamana in nashye. Kishye li Jesus re La in li kwaklik kwi chik chiyoyo ut li yuam. Anina pa bank kwe ustata kamk ta kwang yuam. Ut chishkhuni li yoyo ut tinish pa ma kharuch ta kamk. Manaka ba in. Karu yo chishye balqe li versículo in. Yo chishye balqe nakliqaqwa Jesus ha an li kwaklik kwi chik chiyoyo ut chishkhuni li anita pa bank re tishtaw lish yuam. Chanrach chikru taruq liqaqwa Jesus radinankileb li inkane kerah pabank. Hokanak ninkie hunsut kuchik. Nakmuku yalinka tarach nekeshtauru. Yalinka kerah shkulbal. Uchanru nakishkut besi liqaqwa Jesus. Chirueb li poyenam salikutanaan. Nakhaan zakal li naruan chikeok yuam. Chirish nakishye nakhaan li yuam. Utchishkhuni li tapabank re tishtaush yuam kuchikrikin. Saebli versículo 38 to 44 nashye. Tohanak li Jesus kishikikuchik shol ut ko o kwankwi li muklebal. Haan hun li ochochpek ut kwank hun pek chire. Isiomak li pek chan li Jesus. Kichaok lish Marta ranap li kamenak. Qaqwa shchuo. Ak kaib kutan ro kikarin chan re. Kishye li Jesus re. Maika shinkia kwe kuit nakapap ta kwil lishnimal shlok ale Dios. Ke risili pek tohanak li Jesus kishtaksili rilobal sa chosha ut kishye at inchukwa ninchoshi chaku nakshinagwa bi ak ninawla in nakhunelik nikinagwa bi abanan shinkia in shpanep li tenamit neke sutung kwe renak te shpap naklaat
kat taklang chakwe. Nakkirakek chishye balain, kish hapre chikaush jabshkush. Lázaro elenchak chan. Utlika menak ki elkchak. Bakbo kepli roqroq rikin tikr, utlan lolish naqru chisut. Kish yeli Jesus reheb, hitomak, utkanapomak chibek. Lisachbach ole hain likishbanu liqaqwa Jesus rikin ishkwakle singil kujik chiyoyo Lázaro. Kishkut besi chiqu, chiqahunilo, naqhaan, linak eokreli juam. Magajik ko naklikaush chirish naklikaqwa Jesus haan rala lini mahkwal Dios. Abanan, naknokokulak sa shtakik chishkunilain, linashkechi sach liqachol, lishbanuhom liqaqwa Jesus. Likishkeb shpabal rikin nabaleb lipoyenam. Sali versículo 45 nashe. Nabaleb la judi likekulak sa rochoch lish Maria, que shpabli Jesus nakkeril likishbanu. Abanan, eblishik neke ilokre liqaqwa Jesus. Moko kesh kanap tashtaq ingil, resh kam sinkil. Nakakere tal chanru nakliqaqaush. Chanru nakliqam. Nokosh kam. Chish khachbalqi. Rikin li Dios. Naknakakesh na nakli qam. Dish kakubresiri. Uding anarash ke bal roke bali qaqwa asaliqayuam. Nabali yoko jisqbal. Ustan nabalak liqanawum. Ustan nabilak quya laqbar. Usta naqanawsh banungil shnin qalbruk angel. Habanan lish tawbal ruli radini qaqwa Dios. Ugo narahta nabalit solbal. Kahkwi narah lish ten lisanti musiqer. Habanan chishkunilain na chalk naklao nakakelish naah. Naknakateli qam chokreli Dios. Naknakakelish naah saliqayuam. Hoka naknakatim okchiruli kutanain. Chish tebal lagwam. Chish puno blesingi lagwam. Kanap nakliqagwa Dios. Tachting a. Kanap nakaanta bedesin qagwe chiruli kutanain. Patslating re. Udmughonta nashmukchaku. Adios ako nakshinakoch beni. Lain saralux nakatkoy beni sa hunjik reheb liqaq angel. Solok sa lisantilhu.